Kazanga, Rehim i Tegez. Upravo sam vam na tatarskom jeziku poželjela dobrodošlicu u Kazanj. I to nisam učinila slučajno, jer vas danas vodim u jedan od najživopisnijih kutaka Kazanja. Starotatarsko naselje je istorijski deo grada i pravi istočnjački kutak Kazanja. Osnovan je u 16. veku, kada je mladi ruski car Ivan IV, kasnije prozvan Grozni, osvojio Kazanj 1552. godine i kada je sve Tatare muslimane proterao na obalu jezera Kaban, tada periferni deo grada. Istoričari su tu stranicu istorije nazvali ruski period. Если говорить, кто такие татары, конечно, вопрос этногенеза, он наисложнейший. До сих пор ученые, исследователи спорят, то есть откуда же мы произошли. То есть есть несколько концепций: булгаро-татарская, тюрко-татарская. Так, ну и, наверное, да, я больше придерживаюсь именно тюрко-татарской концепции. Imućni Tatari su obično zidali kuće na 3 sprata. Prvi sprat su po pravilu gradili od kamena i tu su bili dućani, dok su viši spratovi bili od drveta. Na drugom spratu su živeli vlasnici kuća i njihove porodice, a na trećem posluga. Svaka tatarska kuća se delila na 2 dela, muški i ženski. Ženski deo kuće je bio u istočnjačkom stilu, sa tepisima i stazama u orijentalnom stilu, vezenim prekrivačima i mnoštvom jastučića, dok je muški deo kuće u 19. veku bio uređen strogo u evropskom stilu. I svaki muškarac, kazanjski Tatarin, je u svom ormaru imao evropsko delo, u kojem je išao na poslovne sastanke. Известно, что татары всегда любили себя украшать, не только, кстати, женщины, но и мужчины. Это еще золотоордынского периода все. Это весь обычай ношения массивных украшений шел. Вот. Но особенно татарки, потому что, как я говорила, татарку сначала было слышно, потом только видно. Представляете, до 15 килограмм украшений. Это были не только украшения, но и украшения волос, головных уборов. Za vreme ruskog perioda u Kazanju je bilo zabranjeno da se kuće farbaju u više od 2 boje, ali stanovnici tatarskog naselja to pravilo nisu poštovali, pa su kuće tradicionalno farbali u više jakih boja. Skoro svako tatarsko domaćinstvo je imalo i domaće životinje, ovce, koze, kokoške. Držali su sve osim svinja, jer im religija to ne dozvoljava. Ну, ислам здесь был принят в X веке, то есть это 922 год. И такая вот, ну, скажем так, мусульманская культура, она начала внедряться именно вот в эти земли, то есть уклад жизненный менялся с включением и арабской графики, то есть чтение намаза, то есть пытались соблюдать нормы шариата. Kada je Ivan Grozni osvojio Kazanj, stare džamije nisu srušene, ali nije bilo ni dozvoljeno podizati nove. Sve se promenilo za vreme Katarine Velike, koja je posetila Kazanj 1767. godine i na zahtev tatarske opštine ukinula sve zabrane vezane za izgradnju džamija. Tada je izgrađena i prva kamena džamija u Kazanju, džamija Al-Marđani, koja nosi ime po imamu koji je u njoj služio. Екатерина сказала, значит, Бог превыше всего, и разрешил вот построить эту мечеть. И вот это была единственная действующая мечеть во все советские годы. Здесь вот она работала регулярно. Мы-то когда в советские времена учились, я уже здесь и учился в школе, и закончил университет, мы никогда не делили никаких национальных, у нас не было абсолютно никаких. Tatari vole peciva punjena jagnjećim ili goveđim mesom i povrćem.
Beleš je najpoznatije jelo tatarske kuhinje. Obično se porodica okupljala oko stola i jela ga direktno iz tepsije. A najpopularnija poslastica je čak-čak, koja je toliko cenjena u ovom kraju da ima i svoj muzej. Sa tatarskog čak-čak se prevodi kao malo ili vrlo malo. Prži se u dubokom ulju, oblikuje kupolasto, a zatim se preliva medom. Когда чак-чак выносили на свадьбу, говорили, сколько яиц, сколько продуктов ушло на приготовление этого чак-чака. Это говорило о достатке семьи. Чаще всего сторона невесты готовила. Poznato je da Tatari veoma vole da piju čaj. Preferiraju crni uz dodavanje različitog bilja, sušenog voća, mleka i čak malo soli. Obavezno ga piju uz obrok ili uz dezert. Ja sam Olivera Ikodinović, a vi ste gledali još jednu epizodu Moje Rusije. Ostanite uz Sputnik.